Ningizimu Afrika thokoza sawubona Dumela Absheni and hello. This Dr. Oti umkhuloti ikhehla lamakhehla ingadla ngadla isitimela esikhulu tsunami banna. Mamela ngwaneso. Each and every Sunday inkonzo iyangena lana eOrange Farm. I-address uzoyibona istrata negama ukuthi siwhere and all that. Sise extension 2 Orange Farm phambi kwe-Inhlonipho Primary School. That's where we are. Mamela ngwaneso. Uma ufuna inkonzo kamoya uzothandaza nathi, please come each and every Sunday. Siyakhonza riyarapela ribitsa modimo ribitsa matla khonza nathi endaweni yase Orange Farm. Ukukhonza nathi it's for free. Uyangena nje enkonzweni uthandaze nathi into zakho zivuleke. Abanye abantu akudingakala ukuthi uzuye enyangeni, kudingakala nje ukuthi uhambe uyokhonza, kudingakala nje ukuthi uhambe uyobiza uNkulunkulu modimo ibe ufetola bophelo ba hao. Itlo tshebeletso Orange Farm each and every Sunday, every Thursday nakhona inkonzo futhi yangena 5 PM siyangena lana kule nkonzo kufuthwa abantu, kugezwa abantu, kuvula inhlanhla zabantu la uthiswa abantu. Mamela ngwaneso, isiprofeto sikhona ngoba la kule nkonzo kunabaprofeti abakwazi ukubona indaba zabantu, bakutshela ukuthi inkinga yakho ihleli kuphi, inkinga yakho isuka kuphi. Wena what you do, ufaka nje ispeaker sakho, umnazari wakho, impahla zakho zikamoya uze nazo. Manje ukuthi awunazo uza nje unjalo la re tlo rapella, re tlo bula ntho tsa hao. Hela ngwaneso mamela, ntho tsa di tlo fetoha each and every Sunday. Kuyaprofetwa, kuvulwa into zabantu, kuvula inkinga zabantu, kuyakhanyiswa. Wena ofuna umsebenzi, wena odingana, woza enkonzweni eOrange Farm number I believe it's 639-32 Sakile Street, 639-32 Sakile Street, Orange Farm extension 2. Each and every each and every Thursday 5 PM inkonzo iyangena, each and every Sunday 11 AM inkonzo iyangena. Itlo o rapele rona modimo a tlo kgona ho thusa. Ke a bonga go se busisi.